health department chung chang ka soi du chu minute khatilan dai health care chung chang hi nimina po kan house leader kan duat takin ka baby ani atia nang po kanin ka child tani itia I adopt ve deu te po kan ni soya atha ka ti health care alomam ka ti hetiang policy ngai tu chok po hi ka be chuang ta ka baby ti tlak po nin ka sia amar chu kan kalpui dana roi chuanin nuson in fashion na en kol ang deu hin in ka sia kan rek lum lek lek choni sang ni le pariat sang ni pakwa healthcare policy hi Reliance company te ne na agreement siama pan chawani 90% ge 95% vel poisa pain an kalpui chawanga an complete nu 5% pek turani ti te po ania amaro chu an top ma khan atram atak agreement tram atop ma khan an chol sana mizo mi pui poisa hin na sa tak tam takian bani dam lo sa khat le zaruk le som ko pathum poisa hi Reliance ho hian an labani chu a poisa in cheng vai bel se sari le noi som li pakhat le sing ni le sang ni le zari le som ruk le pani Reliance company in healthcare policy manga an la bat chuni Reliance ka kan ju thiam lo ngot thelo ka tilaya ama phur tu ju Mizoram sarkar hi ni tlatani chu wangin tuna po ni kumakanan zota Weber se somli pali batania September se sona kumin January thakanen chuan Weber se somnga panga ba ni to ni chu damlo poisa healthcare in register ten ni chu wangin an policy thataka an duan an chuan em lai an mani hianin an tiping se dona tuna registration te kanan hongle ta exact nge in register ang mizomi pui exact in nge healthcare ayan rin na ngam tui kha sheda cha kom viau to ni chu van poisa asang tel registration tar kan hanga poisa sarkarin bilan submit da poisa pelet le box lawa chu van mizomi pui tan rin thian har viau ni to na tin adot le point khache ka soile du chu covid chung changa Arunachal Pradesh chu tribal state kimani ang bokan ditlang raman ni UT kan hutlang UT nu state po kan hutlang Arunachal Pradesh COVID aleng ve Mizoram po leng lailam pura Mizo missionary nupa pati ano nupa anom tuak khat vandoi thak ta in kum September November tha COVID an ve ta hlau maya sarkar dam doin naiber pasigata an kala anin atmita dam doi chi sang an nei ngen kola ni som ti vela num nu an chuak ani dam ta kan chuak chu an chuak top mai ni naya khat pu char san nei lo Tripura COVID hospital om dam lo ten en kol chuang a chon naya khat pon char ngai lo a free vekin en kol ani Mizoram ero chuan kar khat kar ni noma an dam lowa an en kola noi thum bil pek ngai nan ho thin ani enga tinge state dang apo Africa anen kol theilaya Mizoram man tam tak en kol man tam tak choya an thin ni ti la kha zo thei to em o ka kun zo to mi pu speaker minute nikal to tel to ni ti chuan chung ne khang ta kan minister hian mian thil fia se ka du viawa ato bera kan soi du chu lom thu soi ve kha ka chak maya football te kha sport department the train line in sem ni te khan ka ria tin covid dong na man ruwa mask le eng mo te po department the train nang ni so nin donga in sema chu wangin lom thu in soya ke ni pon lom thu soi kan chak ve khop mai ka tiam khan sem tur te chu nei ve la chuanin kan lom ve anga lom thu te po kan soi ve manga amar chu kan fana ta tang ten kan lea alo dai thei si lawa kan bial chu opposition bial kan ni miaw ni ti te kha kan tan lang ne pu speaker ka lome zual te point karing ani budget bu demand kan en chuan sports budget chu ni kuma phalawa aniam tam takin kan ti mai thei ke chuan mak ka ti phalawa aniam tam takin sport minister chu wangin angai tu om thein ka ria
tu vain midang tan chu tar ron chan house leader ron chan tu ka ama ron ding chu ka chief minister ron chan house leader ron chan tu ka ama chi ni chu vain midang tan chuan han thik chi po ni lo om mange te po ati thein ka sia chu wangin kan sports minister hi afakom nalai awmani ti kha hretayla tourism department hi sports department ayan kol le sports department interest alang hian en kol ta se nasa takin tourism department hian ma ason ang ti karing tlata